namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hayi namuhla of course ta ikhela la kokwan Africa ana ra kokwan chauke awunde nga ta ikhilinga vele vele na usingo Mr Post and then also vele vele na Benny Mayengani the president so tani swi mika swona vele vele hayi video kona kwa channel usingo Mr Post update ni ku album swi tsandzini ku yi huma ti resist kona kwa la hi side ra yena vele vele hey swi endle ku kokwan Africa yi vuya man ani voni si yi kuma energy yo yindla na ti live nhlamarini yi be double live kahle kahle wena mhaka leyiwa a yi sungule hi this live mko ku yi na music nyana stuff like that actually it's 3 lives hi ndlela yo to ndla samara this was crazy lo a yi na music hi nga yi tshika leyi and then hi twa tin'wana yi ndle 3 lives which is crazy man wena uthi wena man kala ni kan ku jara ngana sesi ingani mina kokwani wa wena kan ku byela ni kun'wana sese la hi nge luka yana kwala ka ma 2K kwala at least hayi la hayi blood ikhuphuke namtiva mzayel tira ngopfu na yena n'wana sesi na swi tiva sweswi hayi blood ikhuphukile ya ta khuphuka mzayel raba swilo sweswo i yima ya humesi December mzayel kumbe xana nga humesa swo antswa n'wana sesi sweswi ya malembe hi lo album leyi ba hinkwayo 100% ku hava ngoma leyi nga ta yi tlula wena ku hava mzanyembani mina loko a wu lo twa mina n'wana sesi ni ku phula byi hola kona hi competition yi ta yi ri tight house hopefully usingo Mr Post project ya 18 because by far for now all I can say loko ni yingisela album ya Benny Mayengani a ni twi risimu ro tatisa album ku hava risimu ro tatisa album la hi leswi ti nga humesa xiswona laha ku hava ro tatisa album ku fanele ku hi cheka maybe vo 2024 laha ti hlayini nyana laha hi tlhela ndhawu se laha ro tatisa album ku hava yi na vumalambari nyana so ni twi na ku a yi na risimu ro tatisa album sort of hi ku twisisa ka mina for now leswin'wana ta nghena ka swona loko nkarhi wu kha wu famba but for now a ni nga ku hava risimu ro tatisa album lero ho sungula fika vatini guys because tani swa humesa ku Friday a fika meka xo ku tiye because swi nga nyumisa ro mokumoko a nga sweka ngopfu ma vona ese rumela na vanhu vo biha va ta kombela rivalelo mhlaka hi wena wa yi lava peace or not byela mina kokwana wa wena loko nga se byela mina mzaya rivala hi nge cici a tshama hi kha hi ku bisa swiswiya ya malembe nani mbyele loko mzanga na ngoma mzaya i ta endla nkarhi munhu ngoma a ri titirakeni a ri le ka swifofolo swa yena a endla nkarhi munhu ngoma n'wana sesi mi swi twini sweswi a nga humesesa tlhelo i lero i lava hi nga ambali xibelani hi nga ambali tinjhovo se hi ya cinisa ku yini ni kombela mi hlamuli guys after 2 days bana hi le xigazeni la mi nga rivali mara hi loyi wa munhu i byela ku hi nga ambali tinjhovo ku nga ambariwi xibelani nga ambariwi masandasi ku fanele ku mbariwa switepesani se ni byeleni laniwa kumbe ku ya i kumukeni lahi hayi le ku tweka ku nandzika na ni nga kona le ku tweka ku nandzika hi lero se yi la nqondweni laniwa mina nchamuni guys n'wana n'wanyana loko ku ri hi ku munhu wa swi tiva na hi mzaya loko ku ri hi ku ku na xibefani xa yena lexi a nga xi katsa laha swa twa ti fika laha a ku na ndlela yin'wanyana swantswa ni n'wi nyika hi leti loko ku ri hi ku na thyaka leri a nga ri veki mina hayi ku ni lo cuwancuwani mina ni n'wi fikisa laha ni nge zi ni ku yini n'wana sesi luya ni to ya ni fika ni n'wi povulundza ni n'wi tlakula ni n'wi veka ni ku tswandzi luya ni ya tlela hi le ka sesi laha nga na muti i na muti kwini i na xitandi kwini
tshama wa swi tiva ku thela luya tshama hala masin'wini halawa hi le ka mani a tribal a va n'wi tivi huma kwalani mutini wa sesi i nge ni beef wa tshama ka sesi wa mina never kwalani ni tata eat anytime loko ni swi lava ku king a ku ndzi ni lavisaka na hele ka mepe a ni swoni ku impela xipandwini xitandi lexiya but for privacy reasons vhele ni nge ni xi zumazuma ku hi sayiti ra mina but ya a xo xi tsemiwini laha xikarhi laha xi tsemiwini xo but hikokwalaho afrika ni twa mi nga ri fe loko swi ta ka beef because non'wimi loko beef mi tshama ri ku n'wi beefini each and every time so why loko se a fika beef a fika biwa loko n'wimi tshama ri ku beefini so ni twina kokwana afrika yi unfair ka beef ya yona yo loko se yi la ku beefiwa yi fike yi ba yona vhele hi leti komba yi na nkani yi nga n'wi landza kwale so ni twa swi nga ri fair kokwani cawu inani eafrika loko mo beef wa mina ni nga ku hayi mi nga n'wi landza a ku bohi munhu mo ndla swin'wana kasi risimu ra n'wi lero dyo a ri heli kwe hiku a mina risimu a mi fike mi ri humesini ri heli kwihi ri xi va xi nga bi kokwana Afrika ahe bot musa mali liya yi kwini na mali ya yi herini na wa hemba yi dyiwa byaleni udiwa byaleni Afriko udiwa byaleni udiwa gigini Afriko udiwa byaleni se mi fike mo humesa na yan'we beef once loko ri sweswo mi suka ra wena ku la ku bukutela vanhu ma rini wena a wu ti trakini le ka luya baloni intle nkarhi munhu ngoma nyampanya swi fambini intle mfana loyi a ku pfuna hi ti-album ta uwebara ngopfu wena problem hi mzayi ni kombela ku kurisa xikolweni next year ya dyondzanyana at least kumbexani nqondo ya wena ka vupfa yi vuyelela i van'wanuna a n'wanuna wena loko info i ma ni ku byela mina ni mikombi ya wena ni kokwani wa wena mina i fane i twa leswi vulavulaka hi malume ka mina ni mikombi ya wena hambi wo ya le na leyi nge vuyi ka mina elungi la i ta cinca albamu i yiva sweswi nga ta yiva futhi kwalani se ya moxa wes hikuva ni hi lava ngo kopela a fane i tshika albamu humesa albamu swi nga cha swona kwalani ya ku bvonyeni wes na ku tiva wena musi hayi blood yehlo hey hi tlhe yi nghenela hosi ngombe the post mhaka tlibi ya rap ko swi swa eza yi va clear ngopfu ku yi nga yi ri xinjhani hayi i swi twini kha yi rapa kwalaha vhele mi nga mi swi twini hi vekele various clips so a yi chingena hi swona kokwani a yi se helela kumbe i hiti wena vanhu ku va na afrika cinani n'wina a tinjova a ku na tinjova a ku laveki tinjova laha a ku laveki xibelani laha a ku laveki vakhegula laha ku laveka ma 2000 leyi a ku laveki a ta va mbalele swikepezani a ku laveki tinjova a ku laveki manjova laha a ku laveki manjova laha na masandhazi ma laveki mara munhu ba xigazi ku ndleka yini hi misa loyi a ku laveki manjova laha a ku laveki xibelani laha ku laveka swikepezani i swi tivela ku swikepezani mzambi dyondzi hi ma swikepezani vomatimba hi le ku tweka ku vava hi na albamu yi kumile hi na right wena na mhaka na wena le ku yingiseleni ka albamu ende tihiti ntsena we i na yini kwala i ngo twa clip liya a ku na machenje laha a ku na majenje laha Apolando andi ngale. Ngabisa andi. Babisuma pitana. Ngitsake ku henda mpimo I think kwana ni summary hi endle ni right hi ngo twa le hi twa if ku na ti-new points ta chela ti-new points ntsena switori na mavunwa ntsena guys i switori na mavunwa leswi vulaka hi mzaya i yo tsandzeka album a ku na va ka fonyofonyo va nga submita yini submite hi nkarhi swilo lo va byela ku dropani swilo sweswo ngo swi memberiwa hi mzaya ku dya njhani
album xo ka xi nga bi wa yiva leswi a yivaka swona mu ngi vonini mara muzaya swa vava swa i logo na loko andla life hi loro i tshame nhlana le ku tikeni guys na hala ku twa mu ku post ta clubini maswona sweswi hi rini a kha mi byela ku head on why yi n'wi tsandza head on na hala ku twa munhu a ku post etlabini a swi kona sweswo hi sweswiwa kasi head on ya ku ya njhani liya yo n'wana humesa namuntlha n'wana a ku kumbe ya huma hi Friday a ku na album yi nga kona rabe hinkwaswo swilo leswi ya muzaya kona to be fair kona head on a vangu ala ka ha ri head on leswi koko a ri ndzi ta voni swo a ka ha ri head on like so kona hayi ku disappointa i disappointed no swi nkomiso post phela you need to understand i khala phela swilo leswi swi nga vula swo a swi planiwa already a swi tiveka ye swa titiraka swi ri kona sweswiya mara swo ka faka create nkarhi or man'wa masiku mi ba va thole munhu ka tiraka and stuff like that just to sacrifice for his fans. So phela ku hi leswi was nga swi kombisa it's more like he was basically trying to say he won't sacrifice for his fans ya ri busy and ta swin'wa mali tlhelo you see i point leyi nga kona so lero a funga va nga na challenge a ti humesele hi nkarhi wa yena see na loko ra humesa hi October a humesa late laha a ka nga ri ku busy and stuff like that so hayi hi ku a ni muzaya mi toka mi nga swi tivi n'wina vo tala a ni va tshame va nga zamdringa i tshama a penga tshama penga misa luya that's why na se swa mi byelaka swona wo vulavula jika ya vulavula lexi i mi tsalele yini a ku swa fana ni ka ha ri ti-one se swi mi byela xin'wana xitori i ta tlha mi byela xin'wana mi ta swi vona i tshama nga penga nyana lande hi mina vuxakeni loko se a nga kahle la mu yingisela leswi a swi vulavulaka swi nga kanga a ti vuyanga kahle laniwa mihleketa yi pfa yi tshika kahle mi toka mi nga swi voni n'wina a nga jabisi mara mina ni n'wi tivaka ni nga mani mo wa yena na swi tiva something wrong la ka yena muzaya wa mina na swi tiva lande hi mina le vuxakeni leyi a ti kahle lana mu langutisisa kahle na leswi a swi vulavulaka mi ta swi vona ku hayi something a ti kahle a ti vuyaka tihomu hinkwato lapha tin'wana ti sele ku va le vuxakeni so hi leswi guys I think ni veke rini ti-sections loko a hi nga siza hi titwa leswi nga ku reputation so hi leswo hopefully yi ta yi kha yi humesa hosi ngopfu Mr Post ya swi nga va kahle very swi ngo Friday hopefully yi na a better already ku na a bad energy even from the fans na tona disappointed so hopefully like in leswi swa matimba ku ri ti kota ku n'wi forgive or else ku nga va a problem ku nga va na tinsimu to tatisa album a ni 8 tracks ti nga tatisi loko to tatisa ku ta va na an issue because raka Ben Mangani Weekend suka a ti tatisanga you see so hi leswo loko ra mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika wa vona loko swi ze swi fika ka phati ya ku i dya full chicken i ri wexe ya hosi va yi ku tsundzukini mpe a ni tiva ku ni sungula kwihi ni ya vonga Xikwembu.